चिखले रेजिना मुंडी हायस्कुलांत केजी शिकपी भुरगो डेंग्यून सोंपलो. गेलो तो आशिष निशाद 6 वर्सांचो. 19 जुलयाक ह्या हायस्कुलांत डेंग्यूचे 4 कन्फर्म केशी मेळिल्ल्यो. तातूंत डेंग्यू दुयेंती म्हूण आशिशूय आशिल्लो. हायस्कुलांत बांदकाम चल्लां. इन्स्पेक्शन केलें तेन्ना स्कुलाच्या कन्स्ट्रक्शनाचे सुवातेर डेंग्यूची जळारां पातळपाची परिस्थिती जाल्ली. After the first visit from the health center, we have cleared the area where we thought the water is accumulating. And health center came and they inspected and we were okay. I'm not sure, I have not visited the construction site, but there are still some places there is water there. So is it there or here? We are not sure. From our side, we are doing everything which is possible, and we are really concerned about this dengue, especially our young students getting dengue. You want to pass a message to the parents? Yes, parents. I want to say to parents, like, please take care of your child at home, especially early morning and the dusk time, because that's the time where the mosquitoes attack the most. In school, we are trying our best to prevent dengue. पंचायतीन खंय सगळ्या कन्स्ट्रक्शन साइटींचे इन्स्पेक्शन करूंक जाय. To the panchayat as to have a check on all the construction sites around the vicinity. On the joint visit, we found that there was a lot of water logging, and which is the basic cause of breeding of such mosquitoes. And it is really frightening to see that any of our children, 1,200 kids in the school, any of this could be affected. Unfortunately, and very bad and sad news we got today morning that the child a KG student has passed away. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. सोमारा आषाढी एकादश जाली. विठ्ठल रखुमाईच्या दर्शनाक भायर सरिल्ले वारकरी पंढरपुरांत पावले. गोंयभरच्या विठ्ठल रखुमाईच्या देवळांनी आषाढी एकादशीचो उत्सव रंगलो. एकादशीक लोक उपासय धरतात. फांतोडेर सावन विठ्ठलाची पुजा दर्शनाक लोकांच्यो लायनी. पळयात गोंयकारांची आषाढी एकादश. विठू माऊली तू माऊली जगाची. विठू माऊली तू माऊली जगाची. माऊलीत मूर्ती विठ्ठलाची. विठ्ठला माय बापा. विठ्ठल देवस्थान आसा ते 500 वर्सां पयलीं पुराणें आसा. ह्या देवस्थानाचो इतिहास आसा. हे ज्यो मुर्ती आसा ते पंढरपूरच्यान हांगा येयल्ले आसा आनी थंयच्यान सादारण 1488 सालान हांगासर येवन तिची स्थापना जाली. त्या वेळार जें देवूळ आसलें तें लाकडी खांबाचें आसलें आनी तेच्या नंतर हांगासरल्या आमच्या साखळेच्या राण्याची एक चली साळूबाई म्हणून ती ग्वालेरच्या शिंद्यांक दिल्ली. ती तेची गजेरा राज्य शिंदे म्हणून नांव आसलें. तिणी हे देवाक नवस करून हे देवूळ बांदून दिलें. ह्या देवूळ सादारण बांदलां 1945 सालान ते बांदलां. विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल. विठ्ठल विठ्ठल पहावा विठ्ठल. विठ्ठल विठ्ठल
पाहावा विठ्ठल उजडी राहिले उजड होऊन उजडी राहिले उजड होऊन त्यानंतर छोट्या मुलांचे वारकरीच्या वेशात दिंडी काढण्यात आली. विठ्ठलाच्या दर्शनाला जय जय विठ्ठल. शहरातल्या सारखे मध्यभागी असलेले हे क्षेत्र विठ्ठलवाडी अंचापाट नावातले एक जुने विठोबा रखुमाईचे देऊळ. सकाळी संस्थांतर्फे लघुरुद्र झालो, त्याच्या उपरांत स्त्रियांतर्फे स्वहस्ते मुख्य मूर्तीचे अभिषेक चालू होता. त्याच्या उपरांत शाळेय सारस्वत विद्यालय तसेच गणेश विद्या मंदिराची भुरगीं वेगवेगळे वेशभूषा करून वारकरीचो वेशभूषा करून देवळाक असे दिंडी स्वरूपान पालखी बी घेऊन येयले आणि पद्मनाभ संप्रदायाचे भक्तांनी हांगासर सकाळी नाम जप केलो. विठ्ठल 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 जय जय भला जय हरि भला जय जय भला जय हरि भला विठ्ठल 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 जय जय भला जय हरि भला जय जय भला जय हरि भला जय जय भला विठ्ठल.
आनी इतल्याने बुलेटीन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.